Sinogiye kwifuriza ibihe byiza mwese nshuti bakunzi ba RC Sports we believe sports dumeka imikino hano kuri RC Sports hanyuma ngo ikaze wodukunda ukabona dukurikira umunsi ku munsi kabisa muri sports update ngo ikaze ni muri East Africa ngo ikaze uri muri West Africa ngo ikaze uri muri North Africa ngo ikaze uri muri South Africa Central Africa hose kabisa nize neza komeze neza hanyuma ikaze muri sports update aka kanya makuru menshi cyane agezweho hariya ku mugabane w'Uburayi niyo tugaruka twebwe hano kuri RC Sports is the home of European Sport News. We believe sports dumeka imikino hano hanyuma bari ku mugabane w'Uburayi muri Amerika Aziya hose namwe mbahaye ikaze kabisa muri aya makuru menshi cyane ziye kwa tugaruka hano kuri RC Sports ni byinshi cyane tuba tugiye kwinjiramo hanyuma duhere kuri Kylian Mbappé amakuru avara mu gihugu cya Espagne aravuga ko obita nyuma yuko avuye muri equipe ya Paris Saint-Germain obita Kylian Mbappé agomba kuba yatangazwa nk'umukinnyi mushya equipe ya Real Madrid hanyuma ngo biri expected mu ntangiriro z'icyumweru gitaha bivuze ko rwose nko kuwa mbere cyangwa se kuwa kabiri ngo dushobora kubona equipe ya Real Madrid Los Blancos ibigize official Kylian Mbappé akaba umukinnyi wa equipe ya Real Madrid and bakabigira official kabisa ubwo reka tubitegereze turebe cyane ko equipe ya Real Madrid ifite final ya Champions League uyu munsi iribuze kwikirana na equipe ya Borussia Dortmund ariko mu ntangiriro z'icyumweru gitaha obita Kylian Mbappé agomba gutangazwa nk'umukinnyi wa equipe ya Real Madrid hanyuma tuve kuri Kylian Mbappé twigire muri equipe ya Arsenal equipe ya Arsenal nyuma yuko Vincent Kompany yamaze gusinya contract nk'umutoza wa equipe ya Bayern Munich yasimbuye Thomas Tuchel yakinanye na Alexander Zinchenko muri equipe ya Manchester City ariko uyu munsi no mutoza rwose kabisa hanyuma Vincent Kompany ngaribuze kujya muri equipe ya Arsenal ariko yasinyisha Alexander Zinchenko uyu munya Ukraine w'imyaka 27 hanyuma Zinchenko murabizi muri equipe ya Arsenal uretse imvune yagiye agira muri championnat no mu mikino yindi itandukanye Zinchenko akenshi umutoza Mikel Arteta yarasigaye amubona nka third option cyangwa se nk'amahitamo ya gatatu ku bakinnyi babiri aribo Takero Tomiyasu sometimes ubanza kuri left back ndetse no bita Jacob Kivior hanyuma ngo bikaba ngo bishoboka ko Vincent Kompany yakonveka Zinchenko akava muri equipe ya Arsenal akigira muri equipe ya Bayern Munich yumvikana ko na Fera Suivre reka dutegeze turebe Mira Football natwibutsa ko Zinchenko yirikije muri equipe ya Arsenal kuri $35 z'amapound avuye muri equipe ya Man City muri 2022 yumvikana ko kuri ubu ngubu ngashobora kuba yayisohokamo hanyuma ni equipe ya Bayern Munich Theo Hernandez we ngo bari kuyihenda cyane Theo Hernandez nawe biramwifuza gusa equipe ya AC Milan iri guhenda cyane ngishobora kujya kuri Zinchenko uyu munya Ukraine nkwibutse ko Theo Hernandez bifuza kuba basinyisha mu mikino 214 yakiniye equipe ya AC Milan yatsinzemo ibitego 29 atanga assist 35 byumvikana ko uyu mu left back w'umufaransa kabisa numwe muri ba modern left back bakina mu buryo bugezweho kabisa equipe ya AC Milan ngo yakwifuza hagati ya $80 na $45 z'amayero ubwo byumvikana ko ni hafi $68 z'amapound kuri Theo Hernandez ubwo reka duteyeze turebe nimba Zinchenko ashobora kuva muri equipe ya Arsenal akigira muri equipe ya Bayern umutoza Vincent Kompany banakeneye muri equipe ya Manchester City ubwo na Fera Suivre hano kuri RC Sports iyi nkuru tuzayigarukaho hanyuma equipe ya Manchester United ikeneye muri left back mushyashya aho bita Luke Shaw murabiza amara igihe kirekire mu mvune akunda kuvunika niyo mpamvu equipe ya Manchester United ngikeneye undi mu left back wo kuza gakina cyane ko ngo batakwizera service za Telemarasa nawe ukunda kuvunika cyane Wayne Rooney yabagiraga inama rwose babwira ati murebe uburyo mwigenza kabisa mushaka undi mukinyi ukina kuri left back ubwo ngubwo reka duteze turebe cyane ko equipe ya Man U ni equipe ivugwa ku bakinyi benshi cyane batandukanye ishobora kuba yasinyisha by'umwihariko muri central defense irifuza cyane obita Gerard Braithwaite wa equipe ya Everton ubwo ngubwo no kuri left back bakinnyi yajyaho cyane ko ngibona ko Luke Shaw nyuma kumara igihe kirekire avunika ishobora kuba yashaka undi ubwo kadutegereze turebe umukinnyi equipe ya The Red Devils ishobora kuba yasinyisha cyane ko ni equipe iri ku isoko nawe yatangiye gushaka abakinnyi bashya equipe ya Manchester United hanyuma tuve i Manchester twerekeza Liverpool tujye muri equipe ya Liverpool y'umutoza Arne Slot yunguyu rwose uwo bita Arne Slot aratekereza
ko uwo bita Conor Bradley bagomba kumuha contract nshyashya muri ekipi ya Liverpool. Ati ngo ni priority kabisa, ati ni priority, turamukeneye cyane nyuma yuko TW Trent Alexander-Arnold nawe mu minsi ishize yakunze kuvunika. Uyu munya-North Ireland uwo bita Conor Bradley yakinnye imikino 24 anitwara neza, afashe ekipi ya Liverpool banegukana igikombe cya English Football League Cup. Umwe mu mapeti rwose w'abahanga. Hanyuma Arne Slot ngarifuza kwa mukwita contract yindi uyu mupeti ukina kuri right back kabisa. Ubwo iyi nkuru tugomba kuzayigarukaho hano kuri RC Sports. Sayima dukomereze kuri Michael Olise ni rutazamu ekipi ya Crystal Palace, umupeti ukiri muto w'imyaka 22. Michael Olise kabisa. Michael Olise yarifuzwa n'ama ekipi atandukanye, ekipi ya Tottenham Hotspur, ekipi ya Arsenal, ekipi ya Chelsea, ekipi ya Manchester United. Ama ekipi yose ngakeneye services zo bita Michael Olise. Ubwo reka turebe cyane ko Football London iratubwira ko Michael Olise rwose ama ekipi yose nkubwiye yifuza kuba yamusinyisha. Hanyuma ekipi ya Chelsea ngitera kuba yakwishyura £35 z'amapaundi ziri muri release clause muri ekipi ya Crystal Palace. Gusa mubwire ko amakuru ava hafi yaba ari kumwe na Michael Olise aravuga ko rwose uyu mupeti ngo yikundira ekipi ya Manchester United aho bita Michael Olise. Uyu mupeti w'umufaransa ariko bishoboka cyane kashobora kuzakinira Ubwongereza cyane ko Didedesha ntago ajya muhamagara. Michael Olise rero arahozwa n'ama ekipi atandukanye, ekipi ya Arsenal, Chelsea ndetse na ekipi ya Tottenham Hotspur. Ubwo kaduteze tere ekipi ashobora kuzerekezamo cyane ko bisa nibigoye cyane ko yazaguma muri ekipi ya Crystal Palace y'umutoza Oliver Glasner, cyane ko uyu mupeti kabisa ni transfer target w'ama ekipi menshi cyane atandukanye. Ubwo kaduteze turebe. Hanyuma ekipi ya Liverpool rwose, ekipi ya Liverpool nayo yavuzwe kuri Rodrigo Goes. Nayo iravugwa kuri Rodrigo Goes, byumvikana ko numpeti uvugwa mu ekipi atandukanye. Hanyuma £85 z'amapaundi ubwo nimbe ekipi ya KOPS yayishyura. Aduteze turebe cyane ko Cadena Sel itubwira ko ekipi ya Liverpool rwose ngo yifuza ko yamusinyisha. Gusa siyo yonyine, ekipi ya Liverpool, Manchester United, Arsenal ndetse na ekipi ya Manchester City Pep Guardiola nawe ngarifuza gusinyisha Rodrigo Goes. Umwe mapeti rwose w'abahanga cyane. Hanyuma statistike za Rodrigo Goes, ibitego 17, assist 9 muri ekipi ya Real Madrid muri iyi sezo kabisa, byumvikana ko n'umukinnyi waba ari mwiza. Hanyuma bikanavugwa ko iza rya Kylian Mbappé ngoshobora kwa rya ku influencer gusohoka kwa Rodrigo Goes. Urukuvuga muri ama ekipi yose hano mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo igisigaye kadutegeze turebe ekipi bishobora kuzarangira yegukanye Rodrigo, uyu mpeti w'umunya Brazil. Hanyuma twigire muri ekipi ya Manchester United, it's a fire. Transfer nyinshi cyane kabisa ziba ziryoshye, ari byinshi cyane byanditswe n'ibinyamakuru, natwe tukabigaruka hano kuri RC Sports. Ekipi ya Manchester United irifuza gusinyisha Ronald Araujo ni myugariro wa ekipi ya FC Barcelona. Ekipi ya Manchester United irifuza kumusinyisha, hanyuma ari kuri valuation ya £68 z'amapaundi obita Ronald Araujo. Uyu munyayirigwe aduteze turebe cyane karavuga muri ekipi ya Manchester United nkuko ibinyamakuru bitandukanye byara mu gihugu cya Espagne bibyandika harimo n'ikinyamakuru MD Mundo Deportivo. Zaviwe mu message aravuga ati Barca igomba kumusinyisha contract yindi, afite imyaka 25, avuga atagomba gusinya long term contract muri ekipi ya Barcelona. Ariko kuri ubu ngo rwose Mundo Deportivo iratubwira ko ekipi ya Manchester United ngiri serious cyane kuri Ronald Araujo. Yingi nayo na fera suivre hano kuri RC Sports, byose tugomba kuzabigarukaho. Hanyuma tugenda muri ekipi ya Arsenal, ekipi ya Arsenal de Gunners y'umutoza Mikel Arteta irifuza Benjamin Sesko rwose nawe ngari open kuba ya joining ekipi ya Arsenal. Obita Benjamin Sesko rutayizamu ekipi ya RB Leipzig, afite imyaka 21 yonyine. Hanyuma ari kuri valuation ya £42,500 by'amapaundi, niyo release clause ye muri ekipi ya RB Leipzig. Hanyuma ekipi ya Arsenal ngikene striker, ibintu byo gukina fast 9, ibintu byo kubona services zo bita Gabriel Jesus zitabashimisha, bakeneye rero obita rutayizamu munya Slovenia bamwita Benjamin Sesko akira muri ekipi ya RB Leipzig. Gusa ekipi ya Arsenal abandi bakinnyi yifuza Victor Gyökeres akira muri ekipi ya Sporting Lisbon, afite imyaka 25, umunya Sweden. Ekipi ya Arsenal nawe iramwifuza kabisa rero rutayizamu, nawe ekipi ya Arsenal irifuza ko yamusinyisha. Hanyuma twigarukire gato kuri Benjamin Sesko yerekeje muri ekipi ya RB Leipzig mu mwaka wa 2023. Yes, nibwo yerekeje muri ekipi ya
ya RB Leipzig kuri miliyoni 20 z'amapaundi uwo bita Benjamin Sesko. Hanyuma imikino 42 ibitego 18 uyu Benjamin Sesko byumvikana ko umwe mu bakinnyi beza cyane rwose mu mwaka umwe wonyine, birumvikana ko ari statistique nziza. Uwo bita Benjamin Sesko uyu munya Slovenia imikino 28 amaze kwitsindira ibitego 11 ekipe y'igihugu ya Slovenia. Benjamin Sesko kabisa uvugwa muri ekipe ya Arsenal de Gunners. Iyi nkuru tugomba kuyigarukaho cyane kubona ko ni transfer target cyane ekipe ya Arsenal is serious cyane kuri Benjamin Sesko, byumvikana ko na fera suivre. Hanyuma ekipe ya Arsenal obita Di Marzio aratubwira ko Victor Osimhen ngarifuza rwose kujya muri ekipe ya Arsenal. Ekipe ya Chelsea impamvu itamusinyisha nkuko Di Marzio yabitubwira ngo umushahara uri hejuru, kandi ekipe ya Chelsea financial fair play ngo bishobora kuyigora cyane. Hanyuma ngo nyuma ko na project ya ekipe ya Arsenal Victor Osimhen ngaraprefera cyane ekipe ya Arsenal de Gunners. Byumvikana ko ubwo ngubwo iyi nkuru tugomba kuyitegereza tukazayigarukaho hano kuri RT Sports. Wabita Victor Osimhen yirutaza ya Nigeria. Hanyuma amakuru meza cyane muri ekipe ya Manchester City bari hafi kuba bakumvikana agasinya indi contract Kevin De Bruyne. Hanyuma sources zitandukanye Football Insider baratubwira ko uyu mu midfielder uyu mubirigi ari buze kuzuza imyaka 33 next month. Hanyuma kuri ubu ngubu rero ngari buze gusinya contract yindi muri ekipe ya Manchester City. Kevin De Bruyne wagiye avuga mu yandi ma ekipe atandukanye, ama ekipe yo muri Saudi Arabia, ama ekipe yo muri Major League Soccer, gusa kuri ubu ngubu ngari buze kubasinya indi contract muri ekipe ya Manchester City. Kevin De Bruyne yumvikana ko byaba ari byiza cyane yerekeje muri ekipe ya City mu mwaka wa 2015. Hanyuma amaze gutwara ibikombe bitandatu harimo Champions League ndetse na Club World Cup. Hanyuma ekipe ya City rwose irifuza kuba yamusinyisha Kevin De Bruyne season 2023-2024 hafi igice cyose cya season rwose yakimaze hanze kubera imvune yagize hamstring injury. Agaruka mu mikino ya nyuma afashe ekipe ya City imikino 26, imikino 20 yonyine niyo yakinnye yabanje mu kibuga atsinda ibitego 6. Hanyuma nkuko Kapolo G bitubwira uyu niwe mukinnyi unahembwa amafaranga menshi cyane muri shampiyona y'Ubwongereza 400 by'amapaundi ku cyumweru. Kevin De Bruyne rero contract ye akaba ngagomba kuba yayongera muri ekipe ya Manchester City obita Kevin De Bruyne KDB. Hanyuma ekipe ya Manchester United Sir Miratcliffe ngari mu rujijo sana, ari mu rujijo ari kwibaza ati ese Erik ten Hag mwirukane cyangwa mureke. Ngari mu rujijo Sir Miratcliffe. Hanyuma ekipe ya Manchester United igomba kuba ngifokasinze cyane kuko yakemura ibibazo bishobora gutuma idakina UEFA Europa League. Gusa nyuma kurangiza shampiyona ku mwanya wa 8 igatwara FA Cup, iyi ekipe ya Manchester United yabonye qualification ya UEFA Europa League. Nubwo iri kubikemura kugira ngo barebe nimba bidashobora kuba byakwafecta resultat bikaza match fixing cyane ko Ineos bafite imigabane muri ekipe ya Nice yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Gusa kuri ubu inkuru muri ekipe ya Man U nuko ekipe ya The Red Devils rwose ekipe Ineos cyangwa se Sir Miratcliffe ngari mu rujijo aribaza nimba yakwirukana Ten Hag cyangwa nimba yamureka agakomeza na ekipe ya Manchester United. Byumvikana ko inkuru nayo na fera suivre hano kuri RT Sports tugomba kuzayigarukaho tukareba umwanzuro ufatwa kuri Erik ten Hag nimba gumana na ekipe ya Man U cyangwa se nimba atandukana nayo uyu mugabo uyu mutoza bita Erik ten Hag. Hanyuma tugiye muri Talk Sport batubwira ko umutoza w'ekipe ya Atalanta bamwita Gianpiero Gasperini yavugaga ko ngo yanze offer zo kujya gutoza muri shampiyona y'Ubwongereza muri Premier League. Rwose izo offer ngo yarazanze Gianpiero Gasperini. Ubwo tukiri kubatoza Fabrizio Romano aratubwira ati it's a here we go. Antonio Conte umutoza mushya w'ekipe ya Napoli twagiye tubigarukaho ni mu gihe Anthony Martial rwose ekipe ya Olympique de Marseille munagiri interested mu gusinyisha Anthony Martial uri free agent. Abwa ndi ekipe atandukanye mu ekipe ya Olympique Lyon nivugwa kuri Anthony Martial. Ubwo kaduteza turebe ekipe yakwerekezamo nyuma gutandukana na ekipe ya Manchester United Anthony Martial. Hanyuma ekipe ya West Ham irifuza gusinyisha Luis Guilherme akina muri ekipe ya Palmeiras ari kuri valuation ya $25 z'amapaundi. Hanyuma Jacob Steinberg aratubwira ko ekipe ya
West Ham rwose y'umutoza wabita Reno Peteging ishaka uburyo yasinyisha uyu mukinnyi imuvana muri ekipe ya Palmeiras Luis Guilherme inkuna tuzayigarukaho. Ekipe ya Liverpool rutayizamu wa Luis Diaz Miranda ndetse na myugariro Joe Gomez abangaba barifuzwa n'ama ekipe muri Saudi Arabia, ama ekipe muri Saudi Arabia nkuko Mail Sport bitubwira. Hanyuma ubu kaduteze turebe ekipe zo muri Saudi Arabia rwose ngo zishaka kujya zinasinyisha abakinnyi bakiri bato rwose ngo barashaka gutagitinga cyane abakinnyi byibuze batarakura cyane batari gusaza. Hanyuma ekipe zo muri Saudi Arabia zitandukanye ngo zikaba zifuza Luis Diaz Miranda ndetse na Joe Gomez bombi bakinira muri ekipe ya Liverpool. Hanyuma ekipe ya Tottenham Hotspur Obita Richarlison Diandrade ndetse na Emerson Loyo abangaba ekipe ya Tottenham Hotspur ngibonye amafaranga rwose yabareka bakagenda muri isama nkuko Standard ibitubwira. Aba bakinira rwose ekipe ya Spurs ngo yabareka bakigendera. Ni mu gihe ekipe Everton yabwiye ekipe ya Manchester United kwibagirwa kubyo gusinyisha Jared Braithwaite batazanye amafaranga rwose bifuza. Hanyuma barifuza $80 z'amapondi rwose niyo makuru ava muri Mira Football. Hanyuma ekipe ya Manchester United yo iri gutanga $40 zonyine. Mu gihe ekipe Everton ngo yifuza rwose kuba kabiri kuri Jared Braithwaite. Iyi nkuru tuzayigarukaho hano kuri RTS Sports. Bari byinshi cyane ekipe ya Spurs yo no kurebera hafi Marcus Edwards situation ye muri ekipe ya Sporting. Hanyuma uyu mpeti ekipe ya Spurs ngirifuza ngo kuba irifuza ko yamugarura bita Marcus Edwards uyu mpeti. Ni mu gihe ekipe ya Manchester United ibiganiro rwose biri kugenda neza na Kobe Menu aribuze gusinya contract yindi ndende muri ekipe ya Manchester United nkuko Football Insider babitubwira. Ni mu gihe ekipe ya Liverpool rwose yifuza gusinyisha Mohamed Kudus imuvana muri ekipe ya West Ham ngaramubona mu musimbura wa Mohamed Salah Maruzgali. Hanyuma Football Transfer bakaba batubwira ko nyuma y'uko Lucas Paqueta ari gushinjwa ibintu bijyanye na betting ngo ashobora kuba batakwemera kurekura Mohamed Kudus, gusa ngo kaduteze turebe nimba ashobora kuba yayisohoka akaba yakwerekeza ahandi. Hanyuma ekipe ya Arsenal irifuza gusinyisha mpeti umuhanga cyane bamwita Hartman barifuza kumuvana muri ekipe ya Feyenoord Rotterdam. Hanyuma uyu numwe mu bakinnyi b'abahanga ekipe ya Arsenal ikaba yifuza ko yamuzana uyu mpeti ukina kuri left back nkuko Telegraph ibitubwira. Hanyuma ni byinshi cyane ekipe ya City yo irifuza gufata amafaranga yabona kuri Calvin Phillips cyane ko ngo ibyo gukomeza kugenda imutiza ngo ntago yabivamo. Hanyuma ekipe ya Liverpool, Arsenal, Bayern Munich ama ekipe yose yamaze kuba approaching rutayizamu wa ekipe ya PSV Eindhoven bamwita Yohan Bakayoko. Ama ekipe yose akaba yifuza kuba yamusinyisha. Mu gihe ekipe ya Burnley iri kuganira na Frank Lampard kugira ngo ababere umutoza nyuma gutandukana na Vincent Kompany. Bakaduteze turebe iyi nayo na Fera Suivre hano kuri RTS Sports. Hanyuma tujye ku mutoza Don Carlo Ancelotti kabisa bari nawe dusorezaho updates zacu z'aka kanya. Carlo Ancelotti atwaye igikombe cya shampiyona mu gihugu cy'Ubutaliyani, atwara Premier League, atwara shampiyona y'Ubufaransa, atwara Bundesliga, atwara La Liga, amaze gutwara rwose ibikombe bitari bike uwo bita Don Carlo. Ibikombe by'imbere mu gihugu Domestic Cup ibikombe 10, yatwaye FIFA Club World Cup inshuro 3, atwara UEFA Super Cup inshuro 4, atwara Champions League inshuro 4. Carlo Ancelotti rwose arashaka gutwara Champions League ya gatanu uyu munsi. Se match abona iribuze kurangira gute hagati ya ekipe ya Real Madrid na ekipe ya Borussia Dortmund. N'umukino ukomeye cyane UEFA Champions League final kuri stade Wembley. Ubwo turakomeza kugenda nawo tunawuganiraho tunarebera hamwe byinshi cyane bizamuka kuri game kabisa hagati ya ekipe ya Real Madrid Horse Blancos na ekipe ya Borussia Dortmund. Yes, ndabashimiye cyane mwese tubakunze ba RTS Sports, the home of European sport news. We believe sports. Anga dumeka imikino niyo yacu kabisa, ariko by'umwihariko imikino yari ku mugabane w'Uburayi niyo twe twigarukiraho tukayiganiraho cyane ko bibari byinshi cyane bigezweho mu ma equipe menshi, amakuru azamuka buri kanya natwe tubapdatinga mu ma equipe yose. Umenya equipe yawe, umenya ikiri muri equipe yawe ukakimenya rwose. Niyo mpamvu tuba tubyukiye kuri aya makuru kugira ngo umunsi wawe utangire uzibiri kuvugwa mu ikipe yawe. Niyo mpamvu ngusaba gukora subscribe hano kuri RTS Sports kugira ngo n'izindi updates n'andi makuru atandukanye tukugezaho ntucikwe nayo. Ndabashimiye, mbifuje kugubwa neza, tuze gusubira mu kanya tuganira n'andi makuru atandukanye ari buze ko yanditswe n'ibitangazamakuru mu ekipe mukunda hariya ku mugabane w'Iburayi. Stay in touch.